fuudhaan isinin jaabar hin sodaatini talammadaa osoo yeroo teessan isinir ransaamne haati intala maal jettee gorsitanii beeytanii obboleeyyan kiyya haadhaa tutuutu intala isii waliin maqoo kophaa baheetiti waliin haasawaan ka dabare isinin je ilmaan keessa waliin haasawaan isinin jaa keessaa'uu dhalaalee teessan jaaladhaan ifitti manxansaa sin jaaladha jaati itti himaan jaabar warri dhalaalee qabdan obboleeyyan kiyya ka islaamaa maal jetteen haati aaqillitun yaa intalatiyya gorsa takkaan siif dhaamaa jetteen gorsi kun yoo ati dagattuu taate si dammaqsaa jetteen yoo ati ammoo aaqila taate khaznaa sii taha ati ammaan tana zal'aalam salfii dura salaatu yoo imaamtichi keenya dhufee bar salfii dura salaati sin jee khazna dilbii sii kanne malee ati inni akkas je'u jechuu baatu sin dhiistu ati ni beeyta hadiisa beeytamu kam garuu atiif akkas sii taha jetteen yaa intalatiyya odoo intalti takka gurbaa takkarraa ka duroomtu taate anaa tutuutu abbaa keetirraa duroomaa garuu dhalaan dhiiraa fi uumamte dhiirrinis dhalaa fi uumamee jetteetiti himteef waan hin si gorsu keessaa jetteen jaarsa kee jetteeni bar jaarsa kee hogguutu isa dhagayii waan ammas inni sii kannu jaaladhuu jetteen waan inni sii kanne san amanfadhuu jetteen ammas isa caqasii jetteen bakka lama ammas isaaf toohadhuu jetteen ija isaatii fi funyaan isaa isaaf toohadhuu hogguutuu yeroo jaarsi keessi agaru ati bareedduu taate ati tolchatte malee sin agarinii yeroo si fooleeffatu yeroo si shiruuf keeffatu ammoo haala ati urgooytuu taateen si haa shiruuf keeffatuu jetteen obboleetii tiyyata islaamaa tana cirra yoo jenne baaba biraatiin nu baan sin jaabar huccuu shunkurtaatiin jaarsa kee dalagarraa ka dhufe hin qeebaliniin sin jaa akkana jetteen eeganaa gorsa shanaffaatii fi jahaffaa maal jetteen ni beeta waa lama jaarsa kee hogguu eeggadhuufi jetteen yeroo hirriiba isaatii fi yeroo beelaa isaaf eeggadhu yoo hirriiba namni rafne za'alaan meelaale atuu yoo hirriiba hin qufne obboleessa kee ni dallantaa bar yoo beelooytes dhiirri obsan qabnu tona mataa kiyyarraa jalqabi beelooynaan dagaala kaasa yoo namni nagayaan siyaasa yoo nagaa yoo anjamaa godhe anta kamaan anjamaa ijoollee diredooti yoo maal na seete jaan laa obboleessa muslima woonuti akkasii miti woo jaarsa kee waa lama isaatii fadhuu jettee laal hirriiba yeroo hirriibaatii fi garaa isaa yoo beelawe dagaala kaasaa yoo hirriiban qufne ammoo ni dallanaa jetteen obboleeyyan kiyya ka islaamaa eeganaa torbaffaa fi saddeetaffaan horii isaatii fi ilmaan isaa tajaajilii fi horii hanguma inni si kanne san ikonomii baanta san likkitti guyyaa saniin gayii ilmaan isaa ammoo babbareechii eegiif yeroo jaarsi dhufe joollee babbareeddutti haa dhufu obboleettii tiyya asii furriin kaattitti yaatu dhoqqee haadha laa yajuus islaamaa mi maal taate boo akkas godhii fi jettee laal ammas ne wofaltaniisa ne wofalchiisin ayyalla kufulla horsa bareedduu sin jaabar wallaahi haadha colleedhaan sin jaabar wallaahi ni fafassarraa yoo jarre obboleeyyan kiyya waan biraatii tuutun nutti baa cufa isii ammaan tan irra dhaabbannee ragaa taarika itti finno yoo jenne nutti dheerattumaafin bar gabaabseetuma waan isin dhaamteef sanuma wajjilaalu jirraan isinin jaa walitti qabdee maal jetteen san booda obboleeyyan kiyya ka islaamaa ni beeytaa maal jetteeni jaarsa kee fuulduratti yoo inni gammachuu qabaate dallansuu kee hin garsiisinii jetteen jaarsa kee taniin takka isinirraa dhiise maal seete ni beeytaa jaarsa kee waan inni itti si ajaje hin didiniiti ammallee iccitii isaa duraa hin baasinii jetteen yoo waan inni akkanaa godhisiin jee ati faallaa waan sanii taate qalbii isaatitu si jijjiiramaa yoo iccitii isaa duraa baaste ammoo inni si ganaa je obboleeyyan kiyya ka islaamaa dhiira meeqa walumaan fatwa irrattis prograama meeqa irratti wajjiin laalle jaartii isaa wasakaan sinjaa dhiirri akkasii viidiyoodhaan waraabee yoo waan akkanaa goote hunnoo viidiyoo tanaan addunyaa irra gadhiisa kajeen agarre rabbiin anaa fi isinii fi isallee irraa haa jijjiiru anaa fi isinillee warra akkasiitirraa rabbiin hin godhiniin sinjaa iccitii isaa hin baasinii yoo iccitii isaa irraa baaste si ganaa eeganaa cufa wali qabdee isaa gammachuu qabu fuula isaa duratti ati hin gaddinii isaa gaddinsa qabu ammoo fuula isaa duratti hin gammadinii akkuma inni tahe tahiyee jetteen obboleeyyan kiyya mee haadha akkanaa agartanii obboleeyyan kiyya ilmaan keessa waliin akkanatti waliin haasa'uu qabdaniin isinin jaabar wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru kakuu isiitiif kagaafatamu ana dhalaan islaamaa takka dhalaan muslimaa takka yoo akka intala tanaa taate barnootni isiin beeytu kanaan isinin jaa aadaan isii tana
إن شاء الله تعالى لا نكنا ور جنتات نسنجا نشوفات ربي ور جنتان واقول هاسا وسديسات نجئت جلسة الاستراحة dhaamsa دردروتا أما اللي ورفوا ديفين سننجا رسول كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج نمني اسن كيسا دنده جيبر قلبا قاطافو إنسا معرفي نفقا انتلا نمني دنده فليتزوج هافودو جي بليان كي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه فونكني أغض للبصر إجا إساء أكج أبسطو قل يرون نمني جارتيك أبو إجي إساء نج أبسان سنجي تلالو بريدو منك إساء قبا تعالى مالب أبتي لالو بلسو وأحسن للفرج قام سالا إساتي إسافتيك ساجي أبليان كي ومن لم يستطي نمني هندن دنيا أمو فعليه بالصوم صوم مني إسرت هاجراتو فإنه صوم مني كن له إسكناف وجاء غاچناجي أبليان كي يك إسلاما تاتا فود إنسا يو دندسن فودان سنينجا يو هندن دنيا أمو